Boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umntimantu mabuya ubambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger, Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Burberry King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shandele Bobo. Si Popo. Si. Take me straight to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umntimandu mabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hey, lo potsha bekotsotsi nje. Shoba bafethu, dokubuza ukuthi alihlangananga nomchita womlungu la ubegijima. Lutho. Anibona ngengami labathu James nje, shone phansi ibigijima nje. Hayi bo Jonathan no James benze njani? Ninjani kancane mfethu sorry. Serious nimbona ngomlungu beshona leyo Jonathan no James. Lutho. Uba igama my brother. Ngithepho. Tsepho, seswameni bani? Kokethu. Sorry man, yazi ningami la yami la ngilandela uJonathan. But ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe baphumanga ngala noma mhlawumbe nibabonanga. Wena my brother no my sister, are you guys dating? Yeah. Awunjayami. Fethi mama. So ungathini unesifamo uyithandayo ngomuntu wakho? Love him persidi. Ne? Ilerato la ka la pelo. Sure. Oh, ke motho mo ratang vele. Yes. O tshwere sharp. Yeah, untshwere sharp. Le wena mo tshwere sharp. Sure. Wena njami uthandani ngomuntu wakho? Ngiyabona umfishane. Awuzwani madoda. Awuzwani. Wozani ngapha sidlulisa imoto ngala. Zingasilokho seni ya umthanda ngoba mfishane. Umfishane. Ya ngoma ngala. Umuntu okrendi. Yabo, umuntu okrendi. Niyangisaba yini? Ayisha ngithi Umuntu okrendi ne? ya umuntu okrendi. Oh yeah. So wena uyazithemba, do you trust yourself? Mina. Yeah. Yo kakhulu fucked up. Uyamtrusta yena. Yena, ngimtrust. In a scale of 100 ungathi umtrusta kangakanani? 150. Wena ustrusta kangakanani? Mina 200. Awunjayami. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe? Awuye toyazi naye. Ne? Yeah. Siswami, uyamtrust? Kahul. In a scale of 100, 250. wena uyitrusta kayi? 3. Ha! Oyibo! Uteng mo mo warata nang lena besides yan. Kena fela ne? Mo fia ko mo blela mo rat. Njalo. Vele awuthe happy vele. Uya So mfuthu nganje mina ngithanda ukuba futhi abona ungenza iphi wes. Yeah. ke happiness ona yona. Happiness fela nje. Umuntu le di happiness. Takumlebo. Ay sisami siyabonga umsebenzi omuhle owenzayo mfethu. So awuthemba ikhona into ofuna ukuyixolisela kumamzala. No. Anything. Maybe if maybe wrong. Mara ngikho wrong angithi. Yeah. Hayi yonke ukuxolisa la. Wena sister ikhona into ofuna ukuyixolisela ku my brother. Next ne? Next. Ish la ngikhaza man. Lengikhuphutsa nna ke santsane ke linqozi man. Le nna ke na le lerato le shobo. Cho. Mara irriska le tshwagela. Le nna ke latele Jonathan, my brother. He's the one that went this side with James, you know.
mhlawumbe sobafitha ngaleyo Jonathan welcome kunento esiyichunayo la abathi loyalty test whereby we switching phones for 60 seconds wena ufe mamzala phone yakho for 60 seconds go check go WhatsApp go wena uflethe libomang Facebook Instagram same applies to you if Makwaziwa WhatsApp kinale. so unabuthatha ne Aish. Aish. Man. king man Aish. Ay man. wa go nna bodi eish eish Makwaziwa phone data mus. ha mara ke la ke ga exchange to bona Asketa so. ha like a go na next what if maybe ba tlo re like gaming yana go bona Inside Yeah. OP. I'll lipstick ngwanaka hlisa mogonna iza ngapha umuntu kwa lipstick lethe yakho indaba bethu indaba bambanje Ngama obvious. Ifuna ke Lipstick. yakhe yokuthi kwenzakalani. angifiki yami. yakhe yakho Sure. nawe yakhe angithi yeah so akunankinga angithi yeah ne Afila. ayinabuthatha ne ya go itauta yana ikinga ukari wayidoubt Ah. why we doubt ha wa ke ga tsapana na lwa or why we justice Ah, next. so cala ngiyakho yeah sure stress evil Ngathi isetting pin gethiwe. oh Sure. wena na Yeah. okay ke WhatsApp a ke re type amo a o tla ka lebitso la gago mo mplela a go tla ka lebitso la majita mangwe mplela mo because majita ke yona a tla ba jang motho wa gago am understand yeah type out I love you sister ra ku shela na lipstick njengoba o shapa vest ya di lips yeah Hlala na phela. vela wena dilitsa lapho uthi sex Hey. ai gopele sex mo go wena Ngani chetsa ona phela. liring okay dilita ge mo o re money Man. ya shelete zaka kunyeka Next awubona kichuka ethi tinabona. Next. dilita type uthi I miss you utsenye li heart red dinsa I didn't say next you're like fona ga school yeah ke ngwa delete mana ke delete ke tloela o le ya phuma lapho faka emoji brinjol faka emoji benches faka emoji la manza tiqwa mbore phoma Hayi, akunalutho la mfethu. Uyabona umuntu omuyathembakala. Uyathembakala umuntu wakho. Yabo. delete Uyamfuna angeke ufuse uthole utshelile wamnyimani. type uthi I'm pregnant banokuqamba manga mabe type besho njalo befuna imali kwamanye amadoda type Ah, mawulona kususho umuntu amadoda. it's free ya udlala Facebook Instagram Lutho vele ukuthi I'm pregnant. labora Lezo umuntu amakazenzi lezo imnyiwani. Ngishila ngithi nawo. ya letha uzizwa njani Mina ngihappy. Ungenza happy ngihappy. na uzomenza happy Yeah. Uyazi. Hayi, asingazenzi lezo. ngicela wenze ingane ibe happy vula la ufuna ukuba happy ngithi yeah asibe happy na WhatsApp asenze type uzotypela makuvela igama lakho la umtshela makuvela igama lezinye ifebe la umtshela ngoba yizo lezi zobe zidla umuntu wakho ne type lapho uthi ngiyakuthanda baby ngiyakufaka indanda yeah khuluma sisi vela bakuvela wena vela ifebe kuvela bani kwenzakalani ke bo manga ukuthi mo ke tumetse ke mang thanda abatshwana thanda abasuthu bani ukuyitumeje ke tumetse ke itumetse Ngakishomi. awuthama yazi ngintamba makabuthi nna se nna tshomago
lithuka kuzokuthemtsaka Oh bathanda boyi-2 kofela nje oh lo khule naye ukade waqala ukuthandana naye at at least benisebenza awutham at least benisebenzisa icondom yani manje baro ba baro awumpulele ntwe ngakubala wena ungakubala awu kanti wena uring akere uri ke themtsaka go ba le-2 ke yena le o so le yena ke thome gago o so le ratang le le-2 re dichomi nna le wena uri le le-2 maka uri tele dichomi obvious umuntu wami umngani wami yonke into naye lo munye ngithi hayi awutham sikari dira bari wena usikari dira bari sheba di-chats dingwetse mo a gona type of sex re bone re itumetse wa tlhaga chomi wena wantshisa wena na ke utshisa ka eng wena ke enyano ntwe mara king awona lapha indaba utham why ukufaka mina inkinga siloku sihamba kahle siza kanje osimisa ke okay why ungacela awuthole kanti wena ngicela le motho wa ka lena le mthaka re happy musi le happy nini lin ke o boditse gore o batla go kopa maitshwarelo le kitumetse ya o dira starter o nketsa shit ya o metsa bullshit o bullshit entle kwena o bullshit entle kwena o metsa kwata o metsa kwata tswaga yo hayi phela sekholo tsa mane asamubatsa ngisho ungabambi ingane na bullshit yo babo sister awusamunyaka bullshit matla awusamurata kusamatla total asawubatla bullshit ya yini ke bo mang kingo special ka ing wena kubuza kuthumi yaka mano kubatla mshimano na ye wena sani skampitsa ka kubatla mshimano ke monna se moshimane nna I'm a man I'm not a moshimane o jadi chomo wena why le bora sex why le bora sex boni sex ke riboni boni dabona nini wabona di manutsang wetsang babo wetsang ke pelo ke thotse lerato la pelo a se le rato so se lerato dlala ka nna ba tlonkuli ke boy itumetse ebile ba mere ke se le condom at least beni sebenzisa condom ne itumetse go robetse di kitumetse o sa o dumetse o sa o dumetse e dikubo tsa eng ke wena dikubo wena ke wena dikubo ba go robetse ya o tshaka I can nowhere when no pelo arabe le berekisitse condom ona or mojile skono o fitlile ning mo my brother araba o sana gore mo botsa wena sister le botla utlwa ha ke go wena sninging out o go betsile la ka condom o reng you le spanning sninging why tse ba mara condom o fitla bosigo ntlo ba ga mtshegare excuse why sa yo go bereka wa borego le monna o borang jwang o jola jwang le motho borang wa bora ba ga phanda ga fela so why go sa panding wanyana wena o dutse wa bora how wena kwena go senyetsa nna na ke bore braya ke tsamene a bor ke continue life ya o batla ke motho se botlhoka o tsitsang boy mutwise thata push how tsala ka nna my brother ya bona wena o tlanketsang shapo ka wena one day na le wena ning ning right I can nowhere ke gona ning bishop awubiye kasondele waza welcome asondele waza usatumela mopilako wa jwanu look up songo moyeni shandere bobo tek tama hamba sister ngizokugadela bangakubambi inkunzi la ngoba nami ngiyasaba la umngani wami uJonathan uhambela hamba sister sokugada yezo umemeze yezo yeah King Ginger Cream de la Cream tona se King Indlovu shandere bobo shi shi take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake